Chovolovo bafowethu nangu Sidudula omkhulu kagogo lezi zibasimbawula ngaphansi kwamanzi nganitshela bafowethu ngathi lento siyayenza ngekani njengoba ngithi Sidudula for you angiyikhulumi nje ngokudlala lento ngiyikhuluma ngimina lento because of ngila kulomhlaba esiphila kuwo for ukusiza mina abantwana basekhaya namhlanje ngiblome no bro wami uvele wabhalela ku ukhalangane wathi Sidudula nginenkinga mfowethu kunento engihluphayo ngiyacabanga ukuthi mangingeza ku ukhalangane podcast ngathola usizo so ngoba vele ngumuntu wabantu ngathi mfowethu sondela ngizozwa isikhalo sakho ukuthi yini mhlawumbe ungathola usizo through le podcast yethu bafethu ngicela ni welcome ubhuti wethu angeke ngize ngimusha igama uzozisho yena ukuthi ubani wakabani uzalelwe kuphi izinto ezinjengalezo yabo mina nje ngimgaya nje iplatform ukuthi khafule lento afuna ukuthi ayikhafule izwe abanye abantu bazokwazi ukuthi bamsize danko bijam ezakho so sanibonani emakhaya I hope ukuthi niyaphila igama nguPeter Masaro kaMafulo ngizalelwe endaweni yaseWitbank kodwa ngakhulela eLimpopo eJenfest so I think abantu abaningi bayazi iJenfest so ngizelana ekhaya ngibhalele ukhalangane ngoba nginenkinga inkinga zakhona manje seziyangilimaza kakhulu enhlizweni angisakhona nokubekezela yabona so ngathi mangibona le show ngathi uthi ngibhalele mhlawumbe usizo ngalithola ngoba dala ngihamba ngiludinga usizo kodwa ngalithola usizo alright yeah so awungitshele ke impitha so ukudisturba uzalelwe eMpumalanga ngizalelwe eMpumalanga eWitbank yes wakhula waze wabangaka lokhu eMpumalanga no ngizalelwe eWitbank kodwa ngakhulela eLimpopo eLimpopo yes I think eWitbank ngasuka ngina 8 years okay so yangashifta ngaye ngaleLimpopo then ngenxa yezinkinga vele angajumpa ngabuye eWitbank ithi ngizohasila futhi ngoba i-hustling yami vele ngapha vele eGauteng kahle yes alright inkinga ohlangabezene nazo othi uthole inkinga kuzuze ngaye inkinga ezinjani mhlawumbe ungasikela ababukeli yeah like ukhula kwami emakhaya yabona indawo yasemakhaya musuthi kanjani environment yakhona ngalendlela like izinto zingakhona emakhaya so and nasendlini the way ngikhule ngakhona ngikhuliswe umama ngikhuliswe ubaba both parent endlini edinga abafana C5 nentombazane e1 uyabona mina yimi first born kibo so ukukhula kwami bongumntwana nje nami kahle bengingazitholi kahle ukuthi kahle nginjani uyabona so ngathi ukuhamba kwesikhathi I think mangithi boma 10 or 13 years la ngazibona khona ukuthi mina ngumuntu onjani like ngumuntu okuthanda ukuhasila umuntu okuthanda umculo yabona so into ezinjengalezo so kwathi ekhaya banga understand le ndaba yomculo yabona bangitshela ngesikolo descended and futhi time ayilo beluwes yabona uye bangifakela le pressure leyo ukuze ngisuke eWitbank ngoba banga understand indaba yami yomusic so ngabona ukuthi kungcono ngishift eLimpopo kodwa ukushifta kwami eLimpopo ngoba ngacala I think 2003 la ngacala khona ukurecorda ngoba ngabona ngezwe ba interview yenye elinye producer la kwaMhlanga so ngathatha ama phone number ngazama ngihlanganisa ama cent kona endlini kodwa nakhona ngahlanganisele bunzimeni lama cent lawo so ngawathola lama cent ngacala vele ukurecorda boma 2003 okay qala kwami ukurecorda ngarecorda time lami lokho angayithandi lento yami engiyenzayo so gcineni vele 2000 ya lento mayiloku ngiphusha ngenza ngizama izinto ngisuka eLimpopo ngiyebochozi ngisuka khona ngiyabomhlanga ngizama ukurecorda lokho kwamba kwesikhathi ngabona ukuthi no itime ngalendlela selingiphilisa ngayo lefuna ukungikhethela impilo lefuna ukuthi ngiphile ngalendlela phila ngayo and mina lento angeke ngize ngikhona enengilimaza ngaphakathi ngoba yeah so ukudisturba kancane impitha mawungena kulento yomculo usoyenza grade bani lapho roughly bengenza kwalezo ngilento yokucula mase ngena ubona ukuthi manje ngiartist manje sengiyacula standard 3 standard 3 yeah
Okay, bosageleza vele ngaleso Yeah, ngisageleza. Mhlambe It's i-time a azenkinga because of ibona ngathi uzoyekela isigelo focus emculweni and libona ngathi mhlambe umculo angeke ubise ndawo. Ngise ndawo. Yeah, yento ngayibheka ukuthi intwana yami ngifuna igeleze ekuqala after isigela bese engene emculweni. Yabo mhlambe inkinga ibe lapho time. Yeah, kodwa bayifaka pressure too much. Uyafaka pressure too much. Yeah, manje vele lento izikushaya ngaphakathi enhlizweni. Yabona namagama. Yeah, ngoba vele into vele ngayirealize ngathi mangicala vele ukukhula ngithi 10 years. Yabona even nasesigela noma mabangibuza makwenza lezi ama-art kwenziwa ini wena ufuna ukuba yini abaphoyisa mina i-nurse mina doctor mina ngithi I want to be a hustler, a musician, a businessman. Yeah. No, sometimes abazali bethu banokushawa ilonto ukuthi banga-understand ukuthi lento ye-talent akusinto ukuthi uyazikhethela. It's something le uNkulunkulu ayifaka kuwe akublessa ngayo nayo into yakho, you understand? And lento le noma ungathi uthi uyayiyeka izokulandelela. Kufana nami mangathi ngiyekela ukucula ngihamba ngithi ngiyofuna isipani mhlawumbe ijathi bathi hamba efamily yokungena emamayini ngiyorasela abantu lapho emayini bazozwa nje mangiloko ngisipana kuloko sikali nami because lento le iyimi yabo. So abazali kungayi-understand lento ukuthi banokuzala abantwana umntwana azalwe anebhola kuye. Lo muntu lo wenzela ukumela ayodlala idisk. You understand? Lo muntu lo wenzela ukuthi ayodlala icricket, lo wenzela ukuthi ayogijima. Yabo. So lento mayivela abazali banokuyitshela ukuthi lo sophuma endleleni. Bona since abongami abashale ya program yokuthi bela esikolweni umntwana, you understand? So isigela si grant but kwenzakala ukuthi umuntu ayesigela, you understand? Afunda bena ama degree abe nani mara angatholi isipani. Mina ngingafundanga ngisebenzisa italent lami. You understand? Ngikhona ukuthola inyuko ukuthi ngikhona nokusupporta ifamily yawuphakame. Yeah, so abazali bethu kumele bayi-understand leyo nto leyo ukuthi iyayenzakala ukuthi umuntu ayesikolweni mara angabi successful. Angabi successful but mina ngetalent lami or lokujive. For example bheka lentwana uLimpopo boy. You understand? Hayi lento le ayihlangani nesigele. Ehlangana nesigele kodwa bona uphezulu man. Uvayile. Uyangithola? So no ngiyakuzwa mpintsha ngeke ungaqhubeka ngeke ubabekele ababukeli ukuthi zashana. Uyabona. Then kwathi njengoba vele siphila netime singaboni engisolinye. Yabona and manje sidemo ngikhula nje sengimdala and umuntu lo kuyakuthethisa umuntu lo uyabona uyakuhlukumeza inhliziyo ngathi 2007 I think bengeza grade 10 ku standard 8 grade 10 yabona ngathi vele nje kusasa ujana wa noma kunini ngoba endlini vele ngathi bokuyindlu enkulu kuneminyango ngapha nangapha avele ngabuma mangibuye esigela avele nje ngachitha incwadi phezulu kombhedo ngashintsha ngagcoka ngathatha impahla ezi2 ezi3 ngoba amasenti bengizibekela mangiyesigela mabangayi imali yokukhera bengayidli yabona bengihlala nginamasenti ngafonela umntana wamamkhulu wami biza ngosister la eWitbank ngathi ndoda mina ngifuna ukuza ngapha yabona wathi manje mawuza ngapha bese ubaba uzothini ngathi mina sengikhathele yabona so lempilo ukuthi ngikhethelwe impilo noma sengimdala ayisengikhathele so mina ngifuna ukuza ngapha eWitbank kahle emiyami ngifuna ukuye eJoburg ngiyohasile uthi manje eJoburg wazibani ngithi akuzobonakala khona iphanda yabona hayi vele wathi ayizwakala ndoda mara sobona iplan ukuthi simisa kanjani. So kwayenzeka lokho thatha impahla ezi2 ngafaka ezikhwameni ngaphuma ngalo makwakho wami bekawasha ngalo at gone ngavaya ngagibela itaxi then ngafika eWitbank ngafika bekusuka intambama ngoisikhathi besiphuma ngabo 2 isikhathi bani ngila eWitbank ngafika ngabo 6 eWitbank then ngafika la kamagogo wami kibo uma olady mangifika umagogo wathuka wena ngalesikhathi njani ulaka esikolweni ngathi magogo eziningi izinto mangizokuchazela wathi manje grade 10 time lakho ngathi magogo enmen ngetime
yabo kuzobonakala khona ukuthi manje phela ithama lakho yazi liyarasa liba ngumsindo uzofika la lengibangela umsindo bese mina manje ngithini ukuthi makho khona umdala uzovela umtshela ukuthi no umntanami ukuthi kunenkinga so that's why mina ngithethe ngimukele ngoba ngizomlahlela abantu so ngamchazela lokho kwayenzeka lokho ngahlala kumagogo ithama lavela lathola ukuthi ngikhona la umbangela umsindo vele umuntu othanda ubanga umsindo ya bangena lo magogo wami umsindo magogo wami angifuni ukuba nenkinga noma makho le emakhaya lokho baba kumbangela umsindo yabona hayi ukuthi ngiyacosha zami iplan ubuntu yenzani and lo sister wami umntana mamkhulu wami lesi sikhathi bebasahlela emkhukhwini lokho ama-RDP bongekho yabona uthothi naye uhlala nomuntu and umkhukhu mncane yeah but wagcina zami iplan khuluma nalo muntu wakhe bangipatanisa lapha emkhukhwini yabona then ukupataniswa emkhukhwini ngasuka ke ngoba bengiphusha idemo bengiphusha amademo yeah ngasuka ngaya ku Melville yeah Auckland Park yabona eGalo Music ngaqala eGalo Music ngadrop idemo la ngabuya ukhele khumalo basaphusha le iPro K Entertainment asesena Prosper Mkwayiwo ngiyayikhumbula nakhona ngajikala ngale bebalapha emafredini ama office wabo nakhona lokungivaya ngidrop amademo kanjalo ngawo ungasuka ngaya nasePitori kunomunye umjita ngazi bathu I think uyamazi ucula ugospel bathu Mpho Saho ucula ugospel gospel artist ngasuka kuye naye bahlala la ePretorius ePitori ngifika ngadrop idemo saba grand mina naye savumelana okumele mina naye sign ideal but manje ngoba useseseskele usesomntwana kufuneka abazali so ngimnika amafoni amba amagogo bakhuluma nomagogo wabuza umagogo wathi ubaba ukhona wathi yes ubaba ukhona wathi kumele ngikhulume nani no2 uthi niyavuma ukuthi ngimnikele ideal noma njani yabona then magogo yena waba grand itime vele wayichitha but the next ayasala vele yangibasela kokugcina lento le ila ngacala khona kuba nenye inhliziyo yabona ukuthi why kanti mina nginganika opportunity ngenze lento engenza nabo ngizoyenza lento yababayithandayo yabona just nami king ngivele nami ngizizwe yabona then ngaphusha njalo lokungiphusha ngahasila lo sister wami wangihlanganisela I think 2007 buzoyophela wangihlanganisela isecurity ukuthi at least ngispane yabona ngispane ngoba naye angeke khona ukungisupport into ezinjengalezo wangihlanganisela lesecurity ngicala vele ngaspana isecurity na zange nje naye ngibekezelele shift security ngena kuma contract nyana ama shutdown nyana awazi ama shutdown lokho thuthi ama shutdown kuyaphela sengiphusha lo music nomunye umjida wambathu tough guy samba siperforma la kulama show la kunama show nyana khona eGazi until sasathola lenye timer beyiphethe le timer beliphethe bekuyi area manager yama garage lama filling station wathola ukuthi unehlelo bathu uveza ukhono like yakhona ukwenza ama shoot athathe ama young artists ama actor awayenzele through government yabona awayenzele sithole nyana le 100 rand nyana leyo namapapa nyana yabona le time egcineni lathi madoda anifuna isipani ngene isipani ethi manipusha music ngene isipani asathi isipani siyasifuna wasika isipani vele garage yabona ngasebenza ngaba iKeisha ngaphuma nga petrol attendant ngaphuma ngangena ngapha ekudleni ekitchen then ngaphusha impilo kanjalo then nase garage Espanini uyazi musu batreatana njani lokwa supervisor in uma ngithola ukuthi mina eyangizwana ukuthi umuntu angitreate njani anakhona ngagapha ngayekela ngasipana emashop usipana kwemashop ngabeka imali ngabona le ndaba yokusipana na ngeke ngisisa sipana emashop ngabeka imali my 1000 rand imali yona le yase garage ngaya African Bank ngaboleka imali ngakha ama room kanti nathi ama room khona ngakha endaweni wrong komunye umngani wami wangidla wona la ma room ayiwe
yeah ukudla wona kanjani angisho ngakhe endaweni yakhe so savumelana nethi inkinga zange sasayina phansi ukuthi le property yethu soyi2 so mina ngisho ukuthemba umuntu uvela umthembe nje umuntu umkhaya wakithi impili hayi ngamthemba yabona thola ukuthi okahle bengithi nyaka kaSestero wathola ukuthi kaSestero ukuhlupha amanzi yabona so ngakhuluma naye lo mngane wami akuhluphi singakha ama room sifake bese siyashare inyoko inyoko naye sashare 2 months 3 months naye wangijikela makakujikela ukujikela sekathini manje ukujikela kanjani ngifuna ukuzwa lapho ukuthi ukutwiste kanjani nama-room lapho lama room kusho ukuthi ungitwista kwenzeke so angisho imali benganginika every month then ukuhamba kwesikhathi akasanginiki imali so mase ngimbuza ngithi manje my bra kanti manje esikhiphana ngoba lezi zinto ezethu soyi2 yangithola ngakhipha mina ihalf yami nawo wakhipha lokuncane ukukhiphayo so lento yethu soyi2 wathi endoda ungangitsheli phela ukami ngathi okay ukakho manje ukuthi mina ngifelela kanjalo wathi yakunjani yaphela lapho hayo wena azange ngikhona ukuyithathela amafela step so kahle makakuloka kudala inyuku leyo for that 3 months futhi lokuyindlela yakhe ukubhadala back according to yena kusho ukuthi bakazitshela kanjalo yabo lokho kodwa nakhona beyincane ngoba iroom le1 bokuyi400 yabo lama room bayi2 yabo ne okay ngiyakuzwa kazi so wena nalomngani manje bese ngasakliki kodwa manje sobuyile la kimi ngoba bekadinga usizo lwami ngoba akekho manje ubhizi eLimpopo bekadinga usizo khona ngale marumini wathola ukuthi mina ukubambela umuntu inhliziyo angikhona kodwa yena wangimosha yabona then lokho nje manje senze esesiyaringa nje but ithemba kuye angisanalo akasathembisa yabo okay angaqhubeka njani ngifuna ukuzwa leyo part ushaya kanjani then ngasuka ke mase ngisipana idolo ngabeka imali ngacala ukubolekisa ngemali ngabolekisa ngemali bese ngashayela ama room ami kamagogo wami la kuzalwa khona umama la uye khona mawusuka le emakhaya khona lapha eWitbank ngoba nithama lami nalo lihlala khona lapha eWitbank hlala sonke eWitbank no sosukile emakhaya yeah okay yabona then ngacala ngazama ukubolekisa ngemali ngabolekisa ngemali ngacala ukuzakhela ama room wami ke uzakhela kwami ama room ngasuka sengithola ama contract okuspanela le nalebo Natal kuphi ngizama lokhu ngiphusha yona lo music but lokhu ngiyaphusha into zami aziphusheki yabona ngagcina sengingene la kulento zamafoni amafoni sengena la kuma social media manje sengicheka ukuthi iphi indlela yokuthi umuntu kahlahla ngaphakama ngoba umuntu uyamikisa amademo uyayenza uyahasila next abangizi sometimes yazi uNkulunkulu njani uNkulunkulu la mnganami sometimes uyothola ukuthi elifini ufuna ukungena asithi endaweni kanje kanti le ndawo le wena ngisho obvious for example asithi ubelieve kuNkulunkulu like mina I believe in God uyathandaza but ubona indawo ethizo ubona ukuthi mara mangangena kule company le ngavuka kanti no le company le spiritually ayihambiselani you understand they believe in something else you understand noma ungahambisa idemo uhambise ka100 uthi abakuthatha because of they don't feel you spiritual noma bamamela ingoma zakho bezwa ngathi uyabheda lo angeke azayenza inyoko you understand kanti ngapha unethana just ukuthi spiritual uNkulunkulu akafuni uyeka you understand uNkulunkulu okuvalela uthi intwana yami ngifuna uyeka yabona so ngachubeka ke nalama contract so masingena la kulento zama social media sengibona into zamaluminati yabo ngathi musinayo indlela le musingangithatha yamfaka yabona sengicala ngilandelela zona lento zamaluminati ngiyasuka
ngeza khona bathini bo Randburg khona lapha Randburg site app ongene kuyo I Facebook think Twitter Facebook Facebook ne yeah ngoba I think so Balanda ku- boma 2014 yeah so Facebook uzibona kanjani bavele baposta ukuthi mawufuna ukujoin Illuminati yeah nama contacts nama contact Then wathatha ama-contacts. yeah if you want to be rich ngisho bona bazibhala if you want to be rich thina siblessana ngokuthi if you are a musician we actor noma yeah come and join us come and join us wathatha ama-contacts athatha ama contact Okay. yabona ngaqala ngangena vele la ngabafonela samithana abanye sahlulana kulahla ama contact bongathukanga ayi lento bengifuna vele into engilwela impumelelo wabofu ya ukuthi kwenzekani hayi yabo mara uke wafunda ngayo qala way understand or wena vele kuwe nje kunalento le ukuthi izongayinyoko direct ukuthi yenzana I don't care uke wafunda ngayo ukuthi mawuyijoina melu yenzeni imithetho yakhona ya imithetho yakhona ya ngingazama ukufuna information information ukuthi ya kodwa ngisho yazi information yabo abayibhali yonke ayibabhali yonke yonke into iphelele nebona bazokukhohlisa nje ngemali bakutshela ukuthi no plus sacrifice no what but you sell your soul in yabo yeah yabo so laba bayithuwe ngabathola ngabhampa kiwo ngenxa ama contact ukuthi imali yona bese ngikhipha ngisho bona bayakutshela ukuthi thumela 1.5 i-registration mhlambe 1 bathina ngazi 3000 yembuzo for a sacrifice in yabona so okay leyo mali iphuma kuwe yeah okay should ufana nomuntu othwasayo yeah kahle because nalabantu abathwasayo ngisho boma Google banofuna imbuzi bafuna imali zama what yeah okay so nakhona ba keep you 1.5 bokuthi weyani 1.5 ibe registration iform yeah iform inala ama form land yeah okay I keep le 1.5 I keep le 1.5 bangithumelele le form walisayina ngayenza lokho kwenzayo noma ulisayina ngazuyasika la usulisayina nangegazi lakho yabo into ezinjengalezo then ngabhampa kibo ngaluza ama contact okay awungitshela mfethu le form lelo uyalisayina ulisayina bese uzisike bese ubekisa ushikazi lakho when ngitshela okay bese balithatha le form yeah bese uyalisenda futhi ku email yabo then bese bayakutshela ukuthi okay silitholile iform amasho bathi unabo master nabo nabo landlord yabona then bathi bazobuya kimi babuya kimi bathi 3.5 yembuzi ngiyonto 3.5 mfethu angitshela labantu laba uyile wayobabona in person so or ngcinana nje ngama social media WhatsApp calls yeah ngisachaza laba bokucala besichumana nethi efonini sikhuluma ngama video calls ubabona yeah awazi laba khona ngiseza bakhona laba ikhama ngabamitha yeah angisho yazi mina ngenzela nomuntu obukele akhona ukunderstand yabo okay laba bakhipha isi 1.5 ilabo bokuqala yeah uke wahlanga njengoba uzokhipha le 1.5 bosohlangene nabo in person bengahlangana nabo in person sahlangana ethi sakhuluma emafonini bona bathumela iform mina ngathumela imali bona bathumela iform okay and then the same people okhiphe 3.5 embuzi yeah ungakababoni ngakababoni mngani labo iscam yabona yeah because lezi zinto lezimele mawuzenza mfethu uyera yeah you understand ubhadale yonke into ubona mfethu nemithi yakhona if ever angisho yabona la ku TV especially itours zama Nigeria banobuya mara laba bokuthi into eniphela ku social media no it's not to say but iphela ku social media kika mina ngihlulekile ukuya kibo ngikuthini angisho amafoni ayalahleka azange ngaluze contact nabo azange ngisachubeka nabo noma ngisathi mangibuyela le kuma social media ngibabheka like igama angisalikhumbuli konje ukuthi umaster bani in angisakhumbuli next yabona
ngacalela phansi ngathola abanye. Wawungayanga ku-history angisho lento lezi zama-Facebook sinama-history ndoda uya ku-history uya-check-a ukuthi uke wahamba kuphi Bengingazazi izinto zamafoni. Ungazazi? Bengingazazi kahle into ebengifuna nje impumelelo. Wakhipha i-3.5 yembuzi bese saluza i-contact mina nami. Azange ngisakhona ukubathola ukuthi imali yami yafelela kanjani. Force code. Yeah, that time Akusi force code imali 4.5. Yeah, that time leso bengise Pietermaritzburg. Yeah. Bengispanela la vele kufelela kwami leyo mali. Ngathi mangibuya la eWitbank ngathola abanye futhi labo vele bangishashisela ngasuka ngayo bamitha eRandburg Sandton somewhere. eRandburg ngathi ingase Sandton. Yeah, same site. Yeah. Shuthi labantu laba abagcwele njengoba banemali kanje shuthi okay. Yabona. Yeah. Yeah, sure. Labo manje ngabamitha ke street labo nemali yakhona lo ngayikhipha izandleni. Yeah. Yeah. Then bangenzisa ezinye izinto bangithatha bangifaka khapha emasabapho wabo bangifaka kwelinye room elimnyama too. Yabona. Yeah, ngoba kungithatha kwami ukuqala kwafika out. Mangizobuyela kwesi2 le out yathi yona yikho ngizokholeta uCherry. Ngase Sandton station ngime khona la lo Cherry uzongicollect nakhona I think bukulezi inkati ngoba lo Cherry nalo kwangafika ufike late wangithatha ke lo Cherry wangifaka kwenye estate abahlala kiyo wathi ke manje ila uzobona khona imgilingwana ngoba bese ngikhiphile 1.5 kibo nje. Okay. Yeah, ngayikhipha mali bona ngabanike ezandleni then bayenzana after uqeda ukukhipha le 1.5 le 1.5 bathi ngijike ngibuyele ekhaya lo ngisho ngathola umjito athi ngijike ngibuyele ekhaya then bese uzongifonela. Yeah, then wangifonela wangitshela ukuthi izinto zami sezi right. Yini oyenzile abakwenzanga next uvele wafika wakhipha imali and then bathi hamba uye ekhaya. Yeah, bese wangibiza futhi wakubiza ukuthi ubuye. Yeah. Okay. Wangibiza ngabuyela mangibuyela kwethu ngahlangana noCherry wathi yena akekho. Waninga lo Cherry wathi ngizokhuluma nomfazi ozoza lapho uzongicollecta lo mfazi. Ngempela lo mfazi weza wazongithatha sangena kuma estate bokungabo 7 so ngoba wafika late nakhona. Yeah, ngoba wangilindisa vele isikhathi la. Wathi angazi usuka kuphi. Yeah, so wangithatha sangena vele kulama estate lawo la abahlala khona lapha eRandburg or eSandton. Sangena la sakhuluma ungena ukhumula icathulo. Iroom la khona balivala ngendwangu ezimnyama. Yabona, so balivala ngendwangu ezimnyama ekhoneni so ngathi unalo ngathi kwehle konyana ubala ngathi babeka khona izinyoka in. Yeah, then kunetafula kunama light alikho iclub kunamakhandlela nje phela amakhandlela abovu amakhandlela njani abalayite wona nomfazi vele ugcoka inzilo ngathi imnyama impahla ezimnyama. Yeah. Uyambona marebswe. Yeah, uyambona ubuswe. Okay. Masifika la wahlala phansi wangitshela ukuthi manje ke sengizokuhlanganisa no Lucifer. uLucifer uyamazi? No, mina ngezwe ngevoice ukuthi uLucifer ngoba kade maqeda ukukhuluma lokho then wathi ngingathuka ngoba kuzoba mnyama. Nomnyama naza umnyama bongabonakala ukuthi umnyama kuphi maqeda ucima le ibani. Wacima le ibani wakhuluma enye language vele isikhathi eside vele ampur 1 hour enye language nje yakhuluma ayenzana then kweza izwi ke lavela leso. Uthini ndoda? Lezi liwalizwa wena? Yes, ngalizwa nayina vele lathi lelizwe malufika ngezinwele zami wathi ziyaphakama. Ngabona kobona mawubalekelayo uyinwele kodwa uvalwa lokushaya. Ngapha lo mfazi angisamboni uthulile angisaboni angizwe umnyango uvuleka naye angisamboni ngoba kumnyama straight. Akubonakala next lapha roomini nethi ngizwa ngenwele nje ziphakama. Uzwa ngathi kunomoya nyana ubandayo. Yeah, yeza yakhuluma lento yathi angazena umaster wabo uLucifer uye ozongithatha angibeka ngoba i-heart desire yami sekayazi ukuthi ngidinga nan yena uzonginika lo mcebe loyo uma ngizolandela imithetho yawo.
so wangichazela le mithetho yabo ngoba na I think ukhuluma about 30 minutes or 1 hour lento vele mayikhuluma yazwa ngathi voice oh you my son ngathi kahle lidala ngathi khuluma wathi yonke into engikhulumayo kumele uyenze according ngokomthetho yabona akhuluma kokunye netangisho bakakhuluma ngikhuluma isikhathi eside manje ngeke ngikhuluma iphi language bakhuluma English yabo then marukhuluma khona neEnglish akhona uyayizwa ukuthi awu like no it's not a clean English perfect English just ukukhuluma kwabo ngazi ngabantu laba mina ngisathi yazi mina kukho izithemba mina ngithembi kalula hayi ukuthi nje lapha kulela room lakho nje bafake ispeaker somewhere mfethu ukhuluma ngemic lento lena baskema abantu nje bathi Illuminati exinto angazi ngo khona la emirini bavale ngendwangu ngoba labo bavale ngendwangu ezimnyo ngisho ngiyenzeka ukuthi emva kwale ngamo le kune speaker wena uzwa ngathi umuntu okhulumayo kanti isound ye speaker yena ukhuluma ungale kwelinye room wena ngapha okay wakhiphi 1.5 kuphela lapho ngakhipha 1.5 kuphela okay then ukhuluma walento khuluma le 1 hour then waba right yangitshela ukuthi kumele ngenzeni kunemali kumele ngireceive but le mali le idinga isikhwama ngathi sesinto isikhwama sekhona 35,000 ngathi madoda 35,000 mina ngithathe nami ngizofuna imali yabona Illuminati phela mfethu ayikwazi ukuthi ithi izogaya imali ithi futhi wena kumele ukhiphe imali understand okay mara ithi ungayijudge le message yakho ufuna ukuyideliver ayizizwa istory sonke yabo yeah okay then khuluma kanjani 35,000 then walayita ibando sis walayita ibani ngabona ibag igcwele imali so ibag igcwele imali imali angempela okay but is 5 million igcwele imali vele uthi ngibakalayita na ibag igcwele imali imali mabhandle so ngaye wathi ngisondele ngiyoyibona ngasondela ngayibheka imali ebhenke eclean igcwele ibheke engakaso and then wayenzani wena no bathi nayi le mali nedidinga lesikhwama lesi 35,000 ukuthi khona kuba protected khona uhlala ingena kumele uwakhe room lakho lespecial ubeke isikhwama leso lapho ukuthi imali engapheli ihlala igenerator lesikhwama leso angazi bathi sitholakala kuphi ungitshelile indawo yakhona sitholakala ngale mazweni angaphandle ubalile indawo yakhona nje so wena kumele usuke la eMzansi uye endaweni engaphandle ufuna ngifuna lesikhwama uyosithenga la uyakhona uyosithenga khona wayenzeka wangikhomba leyo mali ngayibona leyo mali okay nami ngasho ngithi ukuthi umuntu orish musa mara my 35,000 ngiyithatha ngoba ufuna yona yabo akhonakala ukuthi kuleyo mali le lapha ebhekini bathi okay bakhiphi 35,000 ngoba bangenzi njalo nami into bangicakile yabo then kwaba right wabuya futhi wacima lezibani wayenza lemgilungwane yakhe khuluma language yakhe yabuya lento futhi yathi okay uyibonile ngisho imali imessage ke wena mele uyenze lento uzokwenza lezi ngokutshela ukuthi uzenze lo sizo uzokunika inamba yalomuntu wangale lo ophethe lesikhwama wena uxhumana naye akhona ukuthi akunike lesikhwama bese uyabuya kodwa kwamanje kunama ritual owayenze ukuthi sikhona ukuprotect sikhona ukwenzana sikhona ukukuvulela nyana amathuba nyana yomsebenzi yana ukuthi khona uhlanganisa le mali okay kwaba njalo ke bangitshela ukuthi kumele mangifika endlini ngenzeni bathi kumele ngibe namakhandlela ayi7 abovu ngithenge indwangu ama 1 meter indwangu ebovu ama 1 meter then bese bazongitshela ukuthi ngenzeni bona ebusuku then ngabuyele with bank
vele thing uBank vele ngakuvela ngoba sokulate uBank ngafika ngabo 1 ngentatha yeah then bese ke ebusuku ilanga bona khona ukuthi lento manje eyinkingi ebusuku sebayangifikela bona spiritual hey so okay awungitshela okay ugcine la uthi bafuna ukuthi uthenga lesa sikhwama wena bongena nyuku yokuzosithenga and then wasuka lapha kubo wabuyile ekhaya bangitshela ukuthi ngenzeni ngithenga amakhandlela ya bazongitshela ukuthi ngenzeni ebusuku bazongifikela bona ebusuku bangitshela ukuthi ngenzeni okay ngempela vele yayenzeka lento bangifikele ebusuku emaphupheni bangitshela khona ngisathi ngibanje isithongwana but kumele ngenze sona so ukuze ngikhona ukwamuleka ukubathini ukumukeleka lekibo yeah ngizokwazi ukuthola nenamba yakhona ngisho bathi kunenamba yakhona semkhathini bathi bakhuluma ngenamba yes bafike ephupheni ulele yeah okay bangitshela ukuthi kumele ngithenge amakhandlela engaki ngithenge ma 1 meter ndwange bovu ngithenge amanaliti ngithenge razor into njengalezo bese ngithola iroom secret room la ngizoba khona yi1 ngilayithela amakhandlela esesekele ngibeke le ndwangu bese ngithatha ibhakede 20 liters ngifaka amanzi abandayo ngikhumule ngibe ngcono ngithatha lamanaliti ungahlabela kula makhandlela bese ngithatha irazor ngiyazisika bese ngithotisela igazi lami la kulamanzi ngempela bokune room empty abacashi bebangekho ngavala amafastela ngavala kwaba mnyama bathi mina kube mnyama then ukwenza lo ngashisa lamakhandlela ngabeka le ndwangu ngakhumula ke ngasala ngaba ngcono lo ngandlela basho ngayo bathi konje bathi ngenzeni angazi ngibiza igama lami negama la Lucifer ay7 ngakwenza lo ngabiza le voice engayizwa le iyeza lapha eroomini ngizilento yakho into ekhona nda yabo le voice engayizwa le yayenzeka mangiprovota leso spirit mangibiza igama la Lucifer ay7 ngibize la ngwe7 siyeza leso spirit ila impilo yami yabanzima khona kakhulu yabona ngoba manje like le spirit behlala singihunt manje nasebusuku noma ngilele sesifunani le spirit sifuna sacrifice and then mawunga sacrifice abazogaya lento abafuna ukugaya yona ndoda ngoba isikhathi esiningi manje ingako ngize la kule show ngoba lento manje siyangihlukumeza nasemoyeni engimoshela izinto yabona ngoba ayisekho into yamelungayo ngoba ukufika kwayo yafika kokucala yangena ukuthi bengiphethe ifone so yafika ungalalanga yeah ngiphethe ifone so mara bokushaya 12 yeah bafika ebusuku yeah mayifika ngiyabona isithunzi siyangena efastereni masingena efastereni umama abantwana bamulene lelizwi liyafika lethi ungasabi ngiyeza ngizokuthatha ngiphethe ifone so izandla zami ziyachutha khobona izandla mazichucha ngathi ubalekelwa igazi yeah bese uyachucha yeah then uyaze wemala enhloko zami ngathi ngithi ngiyajika ngithi ngivusa lo mama phela ngibona enye into la awungitshela wena ungalalanga bengalalanga ngisaphethe ifone washaya 12 yeza lento yafika lento kuthi ngibona into yangena efastereni so isithunzi ngathi khehla ngathi yini yabona wafika wathi ungasabi ngizokuthatha manje so sebenza so joinile kahle kahle yeah wena so uyimember mase baza bazokuthatha so uyimember eshota nje ngokuthi yenze lento abayifunayo bese ithola inyongo ngani ngoba ngathi mina zange bangitshela ngama sacrifice mina bangitshela ngebag phela na mabazo bathi bazongifikela and wayenzeka bangifikela bangitshela ukuthi ngenzeni ngikhona uprovoke the spirit ngikhona uprovoke the spirit la ngala makhandlela wabo nokusika ngamarazor yabo so kwenzeka njalo lento vele yangithatha
I think khona mawuzofa mina lento engi-experience yeah mawuzofa uphefumulo wakho uphuma uphefumulo umzimba usala uyabona yeah wena bayathatha then masifika le emkhathini la umnyama khona angazi kwayenzekani ukuthi bangithathe ngoba kumele bangithathe bangifake somewhere ngathi idlozi lami lafika la door idlozi lami langibuyisela emuva I think mangicabanga bongabo 12 mangizobheka isikhathi mangizobuya I think bokuyi 2 hours or how many hours bangithethe kanti mangifika le baphikisana ngami uyabona ngoba ngithevele mangibuya emzimbeni wabona umoya mobuya emzimbeni nakhona ngathi uyathuka uyabona ngathi bokunala uye khona yeah uyazi ukuthi bona la uye khona yeah bese mangithi ngibhekala mama abantwana usalele futhi ngithi ngiyamvusa lo moya uyangitshela futhi lo muntu ungamvusi iyekela umuntu lo ungamvusi yabo lelo langa vela zange ngisalala ngoba umzimba wami uyashake kumele ngivuke ngiphuza amanzi ngathi mangiphuza amanzi ngiba ngcono yabona ethi mangithi ngiyalala ngivala amehlo iyeza futhi lento la kimi yabona then lento lokho anginaka ngisho bayangitshela ukuthi yeza so bayeza bathi bayazama uzongithatha basakhona ukungithatha angazi idlozi la morobeleza ngoba nalo ngathi bokunomunye ugogo nomunye unelinye ikhehla bathi abafuni ngami abogogo bakini yeah yabona so manje lento ngoba since bangasafuni ngami lento emanje angihlukumeza ukuhlukumeza kanjani iyenza like angisese normal like akusese yimi like into zami zonke ziyabheda yonke into yami ngihlanganisa iyamosha ayihlangana since ngahamba ngajoyina lento nga-experience le momoya le yini lebe bafuna ukuthi uyithuni because obviously khona lento bebafuna ukuthi bebafuna incosi yakho unayo ya nginencosi 1 or 2 3 bebafuna first ball le enye yashona bayithatha le A bebafuna mo lo omncane no ngisho bafuna lo duze kwenhliziyo kakhulu umthanda Futhi sikhuluma kanje njengabe incosi yakho ivayisini yeah ngakuvumile ikhona enye vayile bebamthethe ngenkana kwaba miscarriage bangitshela ukuthi uyabona hey man bamthathe hindo uthi hey izinto zikhona manje yazi abanye abantu ababelieve ukuthi lezi zinto ziya exist so manje ngisho mina ngibone ngami that's why vele ngiza ukuthi ngizofuna usizo ngoba noma ngiye emasontweni ngiyakuphi kuphi bona bayabona ukuthi kunemimoya engihamba nayo mara abakhona ukuyisusa abaprofeti bayanginika bayangenzela lento zabo mara still le mimoya ikhona ukuphuma la ke okay wena uyathandaza uqala wena asithi wena siqale lapho ku wena do you believe in God, do you pray? Angisho sisubona ukuthi lento ayihlangana uke wazama ukubalekela kuNkulunkulu wena singakhuluma ukuthi uthel because sometimes uzothi uyofuna usizo kanti uyongena kwabanye because kunabanye abasebenzisa ilizwi likaNkulunkulu basebenzisa uNkulunkulu kanti ku same WhatsApp group you understand so nabo balapho kuleso sibona ukuthi uyasuka ukuthi uyabaleka ukuthi uyakwabanye ukuthi uthole usizo kanti ungena ku same people you understand because lento kumele iqale ngawe mnganami uwe kuqala kumele uringe nalomjita you understand uNkulunkulu naye no so uthi kumele ayifuni ukuthi uyizame uyiphi isikhathi ukuthi ngizoyizama until isikhathi esingaka you understand leyo iadvice eseyiphuma kimi you understand yeah because I believe in God mina mpinjami yabo uNkulunkulu ringa naye every day you understand ring every day mfethu every day akunakuthi manje namhlanje uzojumpa if you fika nje something ithukuyithandaza anywhere la uhamba khona you understand shy pray uringene nomjitane mawuthandaza ukhuluma nomdalozi ungakhohlwa ukumenshina lamagama wathi wena mdalo wezulu nomhlaba because sometimes uzothi uyathandaza uthi uNkulunkulu uthi God or uthi but kule ndawo lezi zaka
Lucifer side bathi kunomunye uJesus ngeke ngayizwe ngizwe nje abantu bayikhuluma la yabo kunomunye uJesus uthi Jesus kanti awubizi lo wamampela ubiza lo ongadayo understand so mawuthandaza isho ukuthi wena umdali wezulu nomhlaba akekho omunye uyi-one you understand so mina i-advice engagayo nama uthandaza ukukhuluma mention lawo magama uthandaze mfethu from enhlizweni yakho you understand uNkulunkulu uzokulwela la kuyo yona lento le before ungaphuma mhlambe naye uzokupha amandla ukuthi uthole nomuntu ozokwazi ukuthi akusize ngale situation but sometimes uyothola ukuthi wena uthi unalento ukuthi sanento le futhi maybe ngakhishwa omunye umuntu you understand ukuthi uyahamba uyofuna usizo kanti uya ku same people because kuna akhona amanye amasonto abavale ngoJesu noNkulunkulu kanti behind the scene bashaya abantu ngo26 you understand so lento mele iqale kuwe wena mnganami so babukeli I know ukuthi nibhekile and then I understand the situation ka my brother ubhuti njengoba ezela ku ukhalangani podcast udinga usizo abantwana abasekhaya if you know anyone or wena if ubhekile lento uyabona ukuthi umjito ngamsiza siyacela abantwana basekhaya abantwana bakaNkulunkulu ngicela nimsizeni my brother udinga usizo lwenu njengoba nizwela explain ukuthi kwenzakalani that is why nimbona hleli nami namhlanje lana so mpintshami ikhona mhlambe enye into ofuna ukuthi uzikhulumele nje nababukeli lana ukuthi ufuna usizo lunjani kanjalo nje usho nje wena ufuna ukuthi uzikhulumele kube into ebuya kuwe usizo ngilidingayo kubabukeli abazobabukela lehlelo ukuthi nethi ngikhona uthola usizo like ngikhona ukuphuma kulento ngoba lo moya lo ngalendlela ungayo manje like empilweni nami so mosha yonke into mosha boma relationship mosha imisebenzi ngicabanisa nabantu abaningi like into yami ayiseke into engithi iqondile kimi empilweni yami ngoba nami kumanje angisazazi ukuthi kumele ngenzeni nje ngihlangahlangene yabona that's why isikhathi esiningi futhi nginokuthi ngingakhona lala ebusuku ngoba lezi zinto vele zizofika kumele ngihlale ngidakiwe ngoba ama drugs angakhona ukwabhema ngikhona ukwenza kumele ngihlala at least ngidaka uma ngidaka ngiyalala ngoba bese kuba ngcono yabona and mawusuba zokufuna la usuba khona ya ngoba manje mawusuba vele zingakwenza namaphutha futhi nokubulala ungabulala injalo yabona so manje ngidinga usizo ukuthi mhlawumbe ngabe ukhona umuntu okhona ukuthi angigeza ngihlambulule enzeni angikhiphe kulezi zinto ngoba impilo yami ngiyayazi straight yabona mina mangithi ngifuna ispan manje njengoba ngiyazisebenza mina mangithi ngifuna ispan bengithola ispan ngapha nangapha left and right bengahlala yabona no bakuzwile wena my brother leso ukuthi kuzoba nomuntu ozosi-inboxa or afune mayiphela le interview yakho my brother lapha ekugcineni bantwana basekhaya kunama contacts nawe mangabe unenkinga whatever kind of problem onayo ufuna ukuthi uthole usizo ngayo lama number khona mayiphela le interview usifonele or uWhatsApp sibone ukuthi sikusiza kanjani mina ubhuti into engizomsiza ngayo ukuthi mangenza ama event as an artist since awumculi ezazoperforma and then ngizoyenza ne arrangement yokuthi ngimshayele nje iperformance yakhe aperforme and then sibone ukuthi into yakhe uyishaya kanjani but otherwise uStudula mkhulu kaGogo Sanfrustano Sanfatela and then mnganami akhona amanye amazwi nje ongifisayo nje ukuthi ungawandlulisa ku abantu abasemculweni abafuna ukungena kulento lena ikhona nje into mhlambe ongabatshela yona ngayo lento bafuna ukungena emculweni mara babona kuhlangana baze bafuna ukuthi okay mhlambe bangene bahambe kule ndlela uhambe kuyo uba advice ukuthi bayizame lento or bangayizami mina advise ukuthi ungayizami lento waqala wangangena kiyo ekuzoba inkinga ukuthi uphume
kuzoba inkinga. Yeah, and futhi njengoba mina ngayingena ngangayenzi zonke imfanelo uyabo ukuthi manje sebangihluphekisa kanjani empilweni. So into engabanika advice ukuthi just bona balwele nje ukuphusha ngendlela right bathola abantu abafana nana kwesidudula abantu abangavalelani ngaphandle. Yeah, adinga ama advice eze nawe khona ukumphusha umuntu ngoba le ndaba ebumnyama le ayinzima kakhulu. Imali ngasayifuna. Akodwa inzima kakhulu. Yabo. And manje ngathi targetha kakhulu thina abaculi. Yeah, beculi nama actor. Yeah, ngathi kahle futhi ngathi mawuhlakane impela kakhulu. Yabona my businessman, business minded kahle yeah, ba target abantu abanjengala. Futhi kahle bafuna umuntu one influence. Yeah, because ama artists anisho bayazi ukuthi unabalandeli abalandeli. And izinto ozoziyenza zizohambelana nespirit sabo and uzoconvince a lot of people to join. You understand? Noma ukhambe ngishayisa apha kanjani konje amasawo kunale amasayino wabo lawa and then abantu bachazeka nabo sebayenza kanje kanti abazi ukuthi bafaka kulesibaya sabo no lokho nokugcoka kwakhona njengoba le fashion phela le fashion angisho idalwa yibo labantu abeza namanye ama fashion noma uthi uyayibuka ifashion yakhona ayi uyabona dawa leyo sinokuzigqoka mfethu anisha sazi kodwa bese ishayo le design yabo uyagaqa kanti hayi sogqoka into zabo ngizogqoka bona so selayini ayimfethu akunzima emhlabeni kunzima hayi lo mhlaba unzima ke manje mase unje wena semzini la ngibone khona so babukela isibonga kakhulu bafethu for ukubheka i podcast yethu ubhuti uzishilo ikhalo zakhe ngiyathemba ukuthi nani nizwile and then if ever ngiyaphinda again ufuna ukuthi umsize you are willing to help my brother or une connection or kunesonto obelievayo ukuthi ngingamkhipha kulento akuyo ngiyanicela abantwana basekhaya ngicela simsizeni icontact likhona mayiphela nje le interview ekugcineni kunama number bhuti wami ngicela uvalelise namakhekha usadlanga sishaya nje ngale isiphuzo ngiyabonga kubabukele basemzansi South Africa njengoba ngilitholile lethuba namuhla une out inspiration yami Zola 7 nawe wathi ungayibona le video ngithi salute danko Chovolovo